Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rachel. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti panagsinami kini Troy a nobyo. Nagdesisyon na agtrabaho dito'y Baguio. Pagyamanak, tanaalak adagos iti kumpanya ang nagaplayak. Kat dita anam amok ni Andrew. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rachel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy! Asino ti sirsiripon iti tawa, Rachel? Ni, si Kamat Gayam, Jeremy. Asino ti sirsiripon ko na? Adayamot. Ay na, di ka man naglibak. Nakita ka ni Andrew ti limabas. No kasta. Andrew Gayam tinagan na. Wen, apay crush mo? Saan man atila kompormi ti salsaludsodom si ka, Jeremy? Wen saan laang ti sungbat ti saludsod ko. Tangiwat mo. Ang mga no adda makangag. Maisyo akpay. Karugrugik laang iti trabaho. Oy, Corina. Duamot ata sa titimtimplaam. Para ka ni Andrew to'y may sa, Rachel. No kasta. Husto gayam ti atap ko. Nga adda nagkin na awatan dadwa. Okay ka kadila ang Rachel? Napaulay magkamat? Ah, ay uwan. Okay aklaan. Kung naklakit din no, adda na isawang ko, adi mo nagustuhan. Awan, adala na lagip ko. O sige, umunak nga roda na. Sumaruno kan tulatan. Nagtimpla ka la iti kape hanggang nakabaybayag ka. Adaman sa ludsodak, Jeremy. Anya manen? Adda ka di relasyon da Andrew kan Corina? Apay ano sa lutsod mo Nakitak namin nga intimplaan na ni Andrew itay iti kape. Ay, tsaka mo. Saan kami mat-close ka ni Corina? Mabit lang Apay nga affected ka. Kat intimpla na lang matgayam iti kape. Tapno amok mo't ati pagluglugan akno bilang. Ay, nakosta. Adagayang plano. Tangiwat mo. Di mo pigsaan. Narigat no adda makangag. Nag-overtime kagayam, Rachel. Ni, anya ter aramidam dito office ko, Andrew. Nakitak ang nakaon pa lang ti silaw. Kan nakalukat ti rida o. Iso asimbra kaklatan. Awan ngamin kasarsaritak iti office ko. Ah, o sige, agtugo ka pa Agyaman nak. Oh, apay kasta ti panagkitam kanya. Awan. Kaya't mo tag kape? Itimplahan ka? Saanan, nakababain matkan ka. Anya ko mati nakababay ni Jai. Sige, si kang arod ti makaam mo. Saan ka di pa nalpas iti aramidam, Rachel? Saan pa'y, Andrew? Umunakan nga agawid na malpas ka. Sana bale, asidaglaang mati apartment ko dito office tayo. Wanang rabiin. Okay laang. Kabailak ti agawid nagmaymaysa. Urayan kalata na malpas. Anya? Nasapa pa'y mat. Kasanungay no agselos ni Corina, numaamuan na akasarsaritan na. Anya? Anya nga'y tinakakatkatawa iti imbagak. Apay ko mga agselos ni Corina. Kat kasinsin ko mat dayjay. Anya? Ay na, Jeremy. Pasensya kan ano na rabyan, ha? Okay lang. Uy, kasla naragsak asimang pat Asino dyan na itulod kan ka? Ni Andrew. Amom, kasinsin na matgayam ni Corina. Aya? Wan, day tati ko nana. No kasta, nagsarita kayo Una,
Inala na nga ro ti cellphone number ko. Oy, nasayat Tapno madaan ka matan iti nobyo. No kayat na. Oh, apay nga da ka, Andrew. Busy ka di? Apay? Rumwarta ko ma. Ay na, pasensya kan. Agdalusak ngamin dito yung apartment mi. Siya, kung di makamong agdalos. Kaba alam? Wala. Saan ba't analawat ti madalusan? Kanya nga eh. Mabalin ka da rumwarta, Rachel? O sige, urayan nak nga rod, tagsukatak. No apay mat ngamin adi mo in text idirabi eh. Innam abulan kaya man nagdatdato ni Andrew kan ka, Rachel. Wan ko rin na. Apay? Kaano nga asong batam ti kasinsin ko? Naanos dayjay, kan awan bisyo na. Nagasat ka, no iso ti pakiasawaam. Anya? Pudno ti ibagbagak, Rachel. Sung batam nga minan ti kasinsin ko. Si Kamot. Oh, anya ti bagbagam ka ni Rachel, Corina. Si Kamot gayam dayta. Ilaklakad ka lang kan kuanaan niya. Sika talaga. Rachel, pasensya amla ko man ti kasinsin ko Kasta na talaga dayta. Okay lang kanya, Andrew. Awan matdakas iti imbagana. Putno ka dita na ibaga ni Corina kanya, Rachel? Dua kayon ka ni Andrew? One friend. Uy, congrats, friend. Adamot lang yung nobyo. Kat may pasigurado, malipata mong dayjay at Troy. Ngam panagrik na. Sa anak pa'y anak ka move on kini Troy. Ay, lipata mong dayjay. Linuko na ka lang arudan. Ngam mano atawan mati relasyon mi. Uray pa'y mano atawan. Linuko na ka. Hay, aunlat ang bukon. Kasano? Ay, hindi ka nagpalawag pa'y. Ipamaysam kit diti atensyon mo ka ni Andrew. Di mo urayan, ama po ka ni Andrew. Sa kanto agnakam. Apay akasta tilangam, Rachel. Masakit ka di? Mading arod tirik na, Andrew. Apay nga rod asimrek ka pay laeng no maditirik nam. Isupay nga minti sweldok itang aldaw. Kasano nga rod nga agimbag ka, no di ka mat agina na. Kabailak mat. Kita man tay tsuram. Tinasayaat, itulod ka langan iti apartment mo. Saanan? Kabailak mat. Saan ko maanatang kanti ulom, Rachel? Pangasim, madanagan ako niti kasta alangam. Adto ti prutas ken agas aginatang ni Andrew, Rachel. Agyaman nak, Jeremy. Ay, swerte mo talaga kan ko na, friend. Pudno lang unay takunam, friend. Kat, kumusta ti Ricknam? Ada ka din nagbaliwan na? Wan, saanan ang nasakit ti ulo? May ano kasta? Tani manong aldawan na di ka nagtrabaho? Wan nga rod, naurnong pa yan dagiti lalabaak. Ipalaundrik ton. Ay na, agyaman nak, Jeremy. Sigurado ka akabalaman ti agtrabaho, Rachel? Wan, kabailakon. Ayun gayam, manungay tinagastos mo, nagsakit na. Tapno mabayada. Saan ko mat nga ipagpabayad Uray di mo ibaga, bayadaklat na. Ala, rugyamon tagkwenta. Si kakit dimet, tulong kun kan kadayjay. Sigurado ka? Una, anya kalakit din na ya. Agyaman nakarod no kasta, Andrew. Andrew, pasensya kan No naladawak nga imay dito restaurant apagsarakan ta. Okay lang kanyak. Tinapatag. Nakaumay ka. Awan kayam. Sabong para ken ka. Happy 5th anniversary. Kuha, Andrew. Oh. Kaslasan ka naragsak. Adda ka di parikot. Panagkunak. Nasken awaya-wayaan tapay titunggal may sakadata.
Ha? Saan ako na sigurado iti marikriknak, Andrew? Kasano day ta? Saan ka naragsak iti ayan ayat na? Sapay la kumata maawatan na. Anyat mapaspasamak. Adamot ni Andrew di tarwar. Apa di mo sangwan, Rachel? Ibaga maapumanawan. Why, anyat mapaspasamak kada kayo? Nakisinara ka kinitro idi na minsan nga aldaw. Kat, nakisinoblan ka kankwan, ha? Panagriknak kat ay ayatag pay laang ni Troy, friend. Ay na, linoko na kalangaruden. Sublyang pailaeng. Kasanungay na ulitan na ti panangloko na kan ka? Pangaasim, Jeremy. Papanaw mo ni Andrew. Diyak kaya ti makisarita kan ko, ano? Amom, maraging bubukod ka. Bagim lang ti pampanunutan. Nalipatam ka din tagiti sakripisyo ni Andrew para kan ka. No kasamat lagam ti aramidem. Di mula kumalatan inakaklon idi. Kaasimat ni Andrew amang namnamakin ka. Apa naging pake ka? Agawid ako ni Jay lugar mi. Ala, kasanungan ti trabaho, Agresign na kon, friend. Ay, agpanunot ka man. Sayang tinarogyam no pumanaw ka. Sa maysa, kastalatan, panawam latan ni Andrew. Sa anak nga rod asigurado iti marikriknak. Kas imbagak idi kalman. Adda pay la panagayat ko kin ni Troy. Kadyak kayat agundawayan ti kinaimbag ni Andrew kanyak. Hadakan ka. Saan ka alapdan? Ang sapay la kuma, tasaan mo to pagbabawian dahil ta desisyon mo. Rachel, anak ko. Si kakadinday ta? Una nang. Apay adi mo imbagbaga nga agawid ka. Kayat kayo nga min asurpresaan, nanang. Ni tatangay. Ay kat napan ijay ta alone. Ay na, kunak mo't aliklikan na dagiti nadadagsan at trabaho. Talakayon. Ay kasta mo't ti ibagbagakken kwa na. Ang dinak mo't dengdenggan, anak ko. Sana balay, nanang. Kasaritak to ni tatang inton makaawin. Kasla da bisita ta bakit? Ni Rachel nga anak tati si Mangpet, lakay. Ay, no kasta. Nagawidan ti anak ta. Word. Ni, adda kayo matgaya man tatang. Ay, kumusta kan, Rachel, anak ko? Nasaya at latta tatang. Apay, adi mo imbagbaga nga agawid ka. Tapno nakapagsagana kami kumamot kininanang mo. Kaya't kayo nga min asurpresaan, tatang. Ayun gayam, umay ni Troy dito balay inton madamdama. Troy. No kasta. Nagsinublyan kayaw na nakaw. Saan pa'y tatang? Ngum agdat-daton manan kanya. Hello, Corina. Aping imawag ka? Aping agsangsangit ka? Rachel, awanan di kasinsin ko. Awanan ni Andrew. Anya? Anyang awanan? Na-aksidenteda. Agawid ko man ni Andrew iti lugar mita. Ngamdak sang gasat ta na-aksidenteda. Anya? Sana po na dayta, Corina. Saan ka mang rabrabak, Rachel? Puno timbagak. Awanan ni Andrew. Sa dino nga ron ti ayan nita. Taumayang. Andrew. Apay a pinanawan. Patibkaram ko matipakinakam mo, Rachel. Nasaan ako mapimanaw? O mga nasaan anapasamag tikas to'y. Ang mga nasibibiyang kapay ngaging gaita, Andrew. Sapay lang kumata mapakawan na. Napakawan na ka ni Andrew, Rachel. Amo na ti maipapanikada kayo iti ex mo. Anya? Dahil tatipod no.
Nabasa na kanong amin ti in-text ti ex mo ka. Ngam saan lang ang nagtagtagari. Gaputa dakkel ti panagtalag na ka. Nagdag sa nunay tirik na, Corina. Mariripukan na. Diya ka muna niya tirumbang aramid. Patib karam ko matipakinasan mo. Kandi mo lipatan di agkararag, Rachel. Ay, uwan gayam. Ada surat ni Andrew para kan ka. In black mo ka nung amin, tinamber na. Iso ang nagsurat latay. Agyaman ako na, Corina. Kalpasan ti tabon ni Andrew, nagawidak iti lugar mi, Mr. Lonely. Nagdaton manen ni Troy kanyak, ngam saan kon nga inaklon. Ket gapo takayat ko ti makalipat, nagdesisyonak nga agabroad. Agdua atawon kon dito'y abroad, ngam aging gaita, at dalata sakit amarikriknak, nukasta amalagip ko ni Andrew. Kang runaan na, makariknaak itipan nakakonsensya. Alakastan, katagyaman akiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Rachel. Rachel, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan analaka ti mangiliwliwag? Kaya't nasaya at nalagip mo tinagabroad, ngam ti agsansanuong kalatan, gapo iti ipupusay ni Andrew. Numat ti may papan iti pan nakakonsensyam, natural ang makarikna kay ti kasta. Ngam laglagi pam kumamet, asaan tayo at ngal tibiyag tayo. Tatunggal maysa, adda na ikadeng akan ituna dito'y rabaw ti daga. Katala, igad mo ti manggad, tapara matlakan kadayta. Buwan o papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Rachel, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyur notes kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.